Padre Domingos Maubere hakutuis hoidadi hitunulu resentolo. Padre Domingos da Silva Soares ka amo Domingos Maubere hakoto onania peregrinação Moris hoidadi hitunulu resintolu e a sexta loronsanulu resinen fulangne tuku hitu dader liu minuto 5 e Hospital Nacional Guido Valadares tambah sofre moras complicado. Hafoin hakoto is pessoal saúde sira hamutu kosarani no família lori Padre Maubere basala mortuário hori forraris hatais no continua quedas lori bamissa e a capela Nossa Senhora de Lourdes Hospital Nacional. E homília Padre Juvito do Rego Hateten hafoin ordena hanesa nailulik amo Maubere halau missão da Huluk e a município Viqueque e a tempo nebe difícil mas bem consegue halibur asarani sira tu firmeti na fatin e hanai Jesus mas que e a situação difícil nelaran. Agradece ba amo Domingos Rasik vinia saran an no hili atumai tambah nia vida dia ke Portugal. Ega ordena tiha ia na ba hili mai hene ia tempo ida deve difícil tebes no quando to ia Timor am bisbu tau nia ia dike osu pati neve parroquia magosu de dike ke watulari wat karbau sirane la mehi ida amo Domingos maglera to bo sida ia dike ke na ba le município dike ke to makche o bin loron ia parroquia hira ke na ba ke teve ba misang ida deve amo Domingos halau iha município ida na ba hamrik hanesan sarani hanesan nailulik may hanesan Timor ni Juanita lebe nunca cole atu hakas defende emaki aksira liuliwan ira keras acontece tiha mai masih hati tentang Domingos itu pastor itu sesuatu yang lain Domingos itu ami bukan Domingos, ami bukan pastor Domingos itu, ami bukan Domingos deh. Kira kira itu dia rona dia lori jadi dia an. Itu ini hetan Domingos, hetan predikado kita Domingos Maubere, masrani TV Domingos Maubere, imate ko Domingos Maubere. Koto kanya sili Domingos. Tapi kan Domingos da Silva Soares narang sarani ne, malah hati ni, tapi Domingos Maubere, amo Domingos Maubere. Awasan hati. Família Matebian hatu agradecimento ba igreja, governo Sarani Sira no liu pessoal saúde Sira, nebe durante ne halo atendimento ba Padre Domingos Maubere e a sala ICU. A nessa família, a me agradece Wayne Teves, ba amo Siredida, agradece para Teves. Liu semana ida ne nebe amo ia dia 12, netinan nia atacação, no nia mate 16, Laura nebe minha ordenação, mas que fulan julho, mas bem, loram 16, né? Bania importante teves. Neve, minha atacação, minha loram minha Moris, no, minha filha e a loram ida nebe, minha sai na lulik, mas que fulan lá nessa. Mas bem, ida nema kamhere, no, obrigado. Itabot sila minha tulon, itabot sila minha fuan, itabot sila minha loram ruma nebe takanetik minha serviço, halo minha ohin, nia mate hanesan amo Maubere. Nia todo nia rohan hanesan nailulik. Ia tempo ida nabama kanya haho nia serviço hanesa Timoroan ida mai filafale ho nia ani da hanesa Timoroan hoitane kultura Timor serviço ihane. Tamanya saya amo nia serviço te Himalarain tinaruan dia maka foi mai. Nebe. Agradece barak tebes. Srani sira ida. Nila to bai halo sae, nila hatene liang, mai bene toho hamanasa. Lia fuan ida date makni hatene ida nene teni ke fate. Nebe obrigado barak, basrani siredida. Imine Moris hanesa srani ne, maka halo tiu padre realiza nia vida hanesa nailulik. Realiza cara nida nebe, nai fobania hanesa nailulik. Neduni paroki wain tebes hawu haudihandek hawu suasu batoya suai. Nebe obrigado barak teves se baita bot siredida. Hafoin missa remata e tuku ida meudia translada keras mate isin Padre Domingos Maubere nian ba aeroporto Nicolau Lobato hodi tula ba helicóptero hodi translada ba lete forro. No tuir horário nebe arquidiocese Fossai e Loron Aban tuku sanulu resin rua meudia se lori fale amo Maubere nia mate isin mai dili no seitau e a igreja Sagrada Coração de Jesus Becora durante Loron ida. No segunda tuku cia dader se lori mate isin
si igreja Becora ba igreja Catedral o de halau missa fúnebre ha foi ne bahalotia cemitério ai loclaran Maloa. Padre Domingos Maubere Moris e Loron Sanu Recien Rua Fulang Mayu tina reunida tusia 50 Recien Rua e halete forro ermera no sai hanesan amululik durante tinan hatnulu Recien hitu. Equipa cobertura GMN.